kaseng HYC Mortar Asan Circle kum kadak kajeng buram ya kan khusna ko bahnyo kajeng klat no jong ba hoping stol lengdo kala pelong ya kajeng marathon ha katai kasngi ya kan ikam marathon sedang nasional paryong 48 kot ha kasnong nong shilong ka bahap apa Mortar Asan blok to ready mo ha kan ikam marathon dan bundot kisamna katai khan ke udah cemta ha kajeng keman ha kajeng ya mare ru da ka mesin kajeng kadak kajeng kenal ha kajeng por ya ba hoping stol lengdo Hakan ni kecing mereka kawas 10 kilometer ya kan amnong job la yo do Shining Star Marwin nak kasnong laran jam uba arpat udi job koridor lengdo nak kasnong mau kelai pat balai pat udi bancanang kurba nak kasnong markasa. Hakan ni kecing mereka marathon u kongsan udi uba korbas imli soda de kasnong kenci mau ti jrong bat sembut kongsan pat ulong ba HK aba soda de kasnong nong silong. Kani ka banta ka kongsan ni kasi ka banta na kani ka jonga hong kwang ban penjurong ya kesimpulan. Nai kone kita kiruang ya kesenya choice hai ka bakalale ya ni program ka bangkot pada semua kren bakung keseng hidup kunju kajuyang ya kan harim nakapor skapor bakal penang ya ni program hidup kunju pada semua kren hadu kata bakani ka banta ka tongki ka pani batilong sisa kinong yalam kiwasta bagakan tu hidup ya fi kun samla kali ka tok adong ka thang ka jongi Baay ko mapi pilong kinong yalam hirup kunju tang kinong gut nama ba haba pilong tang kinong gut kinong na berpersio ya ke ka benta ko pidon ka mensin ko jompi nga ka arta ko rang ar price nem alabat yo li kum soda shno ka arta ko ba pitrai pirang sultanat ani mangaru ba ke parang jongar pirang sultanat hagaban yele snubha ba kai snubha ba ke parolok are gele ko benta ko pergendit yang agalong Balese na nganga min syakmat kung sama naman ngayi bagaimana salang kadongi ngamo mga amsyania in giriwang ba kulotengan gibarano kakarta kadongki hari kadon kam bat update kakum kapor kaya hawa katulog kaluk sa kalong yung pikong kung sana hidup kumju bapimday berkandaan ni ladi antang hakakam kapapitre wakamang lakasngi hari kumju hidup bangkit banba yakakam jo kasinong kathaw kung kisen sama sinong hidup kumju nama kali kalau kata ka jompi banlo senyang apa pikir mapatai amar ka jinge ti tonga kumukon sana ngaget ba man we ko we brio apa kha patai andai basu kha man bun brio patai ane ka ka thong ka bo lei lung po nang thau ubu ipi ban penurong ane ban penmaha penmiat ha ni ka sa patai jongi apa nyo ba ang ko patai ni ka po ko mata na palitu hiru na kaliya ka zona mangidon hiru Presiden kutip kamay kata mengidon hiru kawai ko foundation kapan na kalian ka jonga pala ka jonga ni la form a foundation ko bakateng ka Grintech Foundation Meghalaya India ay kabanging idon katong na kabanta banlung lang isana na kabanta ban sumar suker ya kamay Mariam ay bangipet perman hiru ya kajing penjot ya kamay Mariam naduk iwadu naduk kajing pom hiding kajing pom pathar bat ya kanya kabanta ngale na kabanta banam banpen janjar ni bangkata ya kamay kaji jonu ni jumno hanrei ngale ya kanya na kabanta ban ai kaji hikai pumlo di ku siap jong ipa hoping stone leng do ngasiya tu epi bangang ladon kaji adai ka ba jan bat i personally belai bangaton kaji adai batu kadaw gulong bahagis nam ajar prado ajar khata nga bat kumu acting chief jong kahimamoyang day ba hoping idai menteri jong kahima nagkurung long lai tengile song perkhatlang bat iya bobon kijing jong kahima aso thu
ban ngasdon bok ilade ba hakarta ke jongang yo ban ya syong perkhat kamlang bat ubaw ping way na kirurang pa jong kastet kari jongi brok way ngasau thu ba ka thong ke jong u ka jing im ke jong u ko long ka jing le hong nang ta ka jing yang skam halol ka nong rem bat klam na pendam kita gede gi thong ki jong u ngasau thu ba dengadon ka jing i ru idon ki jing sania inga bat hakasingi batem ya i nagaliang kahima ka pendek bangalai yo ban keren ya history ki jong u nagaliang kahima ti hakiti adai jongi po kahima idon ki jing i yu ne ru rangba nama bolono senyang sipon ke kam hagani ka hima bat hagani ka tong ka than ki jongi hajikan mawi ki maki ki jong i ka thong ka jong i ki bai jukren na trai pi dang pi tip nam pi kun samla ka thong ka ba khama ki kai po ka jing im jong i ka long wei ka dei ka ne kamput kam sam jong ka jala ka jong i ka ba an ka instruments of accession kani ka jes no india jong i ka instrument of accession ni kis im ni ju ya kren ya kane man ka po dari hado menta ni kan po se ru nang tas go wei ke bai ba i jo ping bai jo kren kolong katar krap khal al e jo ko sik se do kini kam iba ka jai to le go chungi ko don kam nang ta ka khasi jan ti ste nang tas go wei i shat kren kene ka join ka da jo ka me khya da sa habide bi kam police ki wei IAS officer, forest kitchen forest officer. Hado menta kemudian dang don pok agjong bi. Ima agjong ka jelasa.